Ni. Apa Friday? Tambah kam duit lah, singkang am tas ni. Kublai yepi, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip shepi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususu tam auditorium, naruga kapra terik, adu laiphuai terik ubenai jemang. Kipor kilong, kan arbaji mensngi, san baji janmiet, bat hanyo baji demiet. Kurmen banyak kendu biang yepi sa sisin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jinghar thama ka United States, but ka Israel ya ka Iran. Kawan ra ka jingkiudor, jong ka umpanyang habaro ka ka perthai. But kani ka kata hadu kata ru ya ka di India. Kat hadu bagi company shalan umpanyang kimla asya asatya banchu sngap la ka sngap halor ka jingkiudor na ka jingikan an kabrangay beteng hadu manta ha West Asia utrai jong ka creating Lina service station uba asam kham tiding do ha ka jingikan ba unong lum khubor ka ba TCTV ha ka khandai trik jumang aja pon rio ulai thu baka jingla ban pendap yo umpanyang ka syong ha ka jingkot bor jong kanu kari ka bala ban thiet khambun ya ka umpanyang raw lani ka crude oil. Kawin siya ng hapan sutu ba kani kadi ka global issue, kami issue ka national issue, kani ka asdang na do to ba marsin sedang ni to katma padeng ka USA bat ka Iran. Te pihak pan sutu iba ka umpanyang ka baraw lani ta ka crude oil ka wanut ni Middle East Central Asia. Te to katma ka padeng ka USA bat ka Iran to ka Central Asia wa Middle East wa to katma hi di ka ba penlong ni ki ba kan kilot ni ki petroleum products te tumba PE kamdai tang hari jungi ka bakta ka lut salan sar bro ko ka perthegen te ba kani ka thma ka along mo to ka farsi ba ki yadur artli ki masih kertong ki yaplut pede ki plang te de ka thma kani ka de hata ka dur ki ka Iran ba ka USA ka khta pat ya ka world economy ka khta lut ka yo ka kot jam ka ri bro ko kadang ka jingilang bingi syom nei long sedang ini katma shibunay hadin nay barokay kini ki oil marketing companies na do ka kini ki IOCL, BPCL, HPCL ni sutu kila aran ka business yung ki at loss. Ti kila pun semua hiru sa ka Ministry of Petroleum, Oil and Natural Gas. Ti pidakan mao kini ki benay barang sudam. Ti banyarap ikini ki oil marketing companies bakin clear ya kata ka jindut nang ka ki nakaliang sa government ki map siya ya kata sipor ya kata ka Central Excise Duty na makla mga namanta ka sipota. Kanang makinyo gini ki oil marketing companies bakin clear ken ya katu ka jingdu ka jengki te hadin pada hakini ki kinat sini pada long kalabu jing na marba kanang ne kani katma ka dor jeng ka crude oil like international market ru kala nang kiyo te kala apoy ka saturation point ki oil marketing companies kimla so ban dia dah tu kedor keju mana kan ni ki yakran biang baka Ministry of Petroleum Oil and Natural Gas kawan ka sakula na post government ke kumapi hidang macam tio hidang ra artingga samsan ya hidang menen stengmit hidang ra biang sa nyo ponaya kumbengi sutu mengi bakin sustain bakin la ban recovery ki loss jingki atrai kini ki arlai tio kinon biang ru kanang lai bakan ki dor biang kadi hata kedor ki ini yakran ya kejelal jong mo kejelah kung kami kaliya kaba long totally dependable on roadways for transportation pi himar mata impalong sa self sustainable mo siya no ukhaw dang bun itu bawan na po Haryana Punjab kung kadok ka nginang syanya ba ya ka bawan na po Andhra Pradesh te pinpet kini ki Johor kidok kike kidang bun ba ngidang syanya ba Johor ki bawan na bar na po Assam na Bihar kini kimar ki mata baro kai ki wanra bisa kejela lingba kitrok kitrok ibam na ka diesel sisin bakan kidor ka diesel pihak pan sutu spiski kan skidor ki marba mardi bat kani ka sabu jing ma ye ki kup siliang kisam siliang bay day baka stock syong bay ka purchasing power jong katugari kan kata ka
kalong kum gayo idi thiet kan manta u nong di ubu kador lada pi nong thiet bidan ka pikot bor ban thiet pi thiet te kani ru kawan ta kador manta ka syong bai ka purchasing power jang tu gari te kumalong manta lada kategori kala ban thiet ya kai bi budor ta kador jang ka crude oil international market mur ka stock kendan bai te kumba kalong ingi mantaru ngi menginyo ya kamar ngi haban siyo advance wa arsngi saka Shiki Oil Marketing Companies. Mensyang si iyo tu ka arsngi credit facility mata ka tu ngi syo manta ka long da kumay ka long mar kongpong ladang ikwa ay kamar ni subok mo tu kamar ka mga mut bankit menen nga dep sil pa ka mga mut bankit la siya nga dep sil pa menen kay. Te ka kidor pa de menen tang hap siyo yang saknyat man penyahap ya ta ka bangan yok kit la siya. Tahi. Pi ka syong may ka purchasing power jang ka ri de. Long ban laki pada ka dor jang ka crude oil international market ada ki hap ban thiet ta ka dor ka berem ada ta ka dor ka berem temun ban si kan gini ki hap ban ra am ki riru kani kamdi tang borok kai ka dir ka ju ki hap ban ra bi ka dor jang ka petrol diesel kan ini ta hi sin bakal ki dor ka akta ya ka working capital jungi ru ka mah te takadaw pa guman siya krano manakan ni ato ka por ba ki change san ka to ka mode of payment yung iba rakat ba ki ong ba menta kamdan siya ka to ka today's credit facility ba pi kwa kamar pi haban sil pan advance kida ni ba pli ka to ka ni ki try pom ki ba syam jing iya kan kaslong no bait mentahi wat ni ki try pom do kaslong betang gitu ki banang kumno ban penya ya kaseng mo kumno pinla ban rutit ya ka fund position jong pi but ibadan good financial applications kan tang kita kila man survive mentakan ka trade kumakalong mentahi yangi long isutu ka dangbyang be stock nomor ba kaslong tangata the pidan ka pisa visi in advance kamar piyo be dada pindan de bansiu advance kamar te pinumyo long kata kaliang jongai ke gijing tu ipatbai kalong ba padan kamiru banyak panik indi re banyak kordet kaslong tang bangi di benang ban punai kan kampenduna no kapadan kam kali deki jakalet jakawan ku jongpi dang degi bidang jan ile banya jat mo te kumba ngale dir ngale i mo ngadang ngale jinglet menta bunya dir ngapenan kami da rapido te bun mangaya bida kejat nomor Shillong city indaya keren it's still a walkable city ada pinang kumno ban plan ki roots ki jongpi kumno banya em karukom nya jinti ki jongpi da pinang kumno ban penwandor kasuk ba kumangan anu sai pi ngale dia nang le kam station po ki office nei ala should have ki kot kisla po backpack syong be da rapido ngahir be into po DC office ngapendep kam na po supply department ngapendep kam na po excise department nang tu da kade bangan ni po with major department ngaya da kejat kade benit taxation department ngaya da kejat badang-adang ang so nang la banya da kejat ngawan be syadu sini jakat trace pump wine shop sini ngawan ya da kejat te ki pajba ki di benang kumno ban penen kam ki public transportation di banang ban kunai ritang katahi men kami ban kuslai bihap nang tang kumno ban kunai ka stock mga batay pimena ka syong bay ha ka kabor bangin tiet ka purchasing power jungi ki try pump te ha kabede bede bak crude oil ka syong bay ka purchasing power jong gari. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.